paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan pa'y tinakapila at tricycle di ta paradaan, Maray. Ay na, nakaturog da pa'y dagiti driver. Nakaturog da pa'y laang kat alas 9. Kasta damat dagita a driver. Mapuy-puyatan da ngamin ta agiinom da pa'y itirabi eh. Ay, anya ngay nga rod itan ti pagluganak ngagpailay. Siyak tupay no agpaili ak. Magmagnaak aging gaji junction. Ta ijayak ton ngaglugan. Si madutan dagiti tricycle driver. Tinulad dan ni Kapitan. Si madutmut ni Kapitan, Maray. Ay permi di mo la ibagbagan, Maray. Dua talaang ang makaamaw iti daytoy. Umayak man makikapay, antay. Sige. Riingam ni Uncle mo, tadwa kayon nga agkape. Ha? Saan pa yan nakaring ni Uncle Kaw? Kat alas 10 itibigat. Ririingak nga rod, tamapan ko maidya barangay hall. Ang nagrigat mat ariingan. Agpadpada kami naturog akin ni Uncle Kaw. Imala ka talaga kan kwana. Nagmayat ti biyag, paro. Maturog ta, naging kakayang ta. Kalpasan nga kapita. Kanya nga'y taramitan ta. Kuya ko ita aging gat mabisin ta. Amo ka, unuan niya ti sumaruno di tanggay. Mangantan taon. Naglay kang gagpanong ka. Bili ba ka talaga kan ka? Imalak nga rod kan ka. At panunod naman ka, anak ka. Kanya nga'y ti panunutan ta. Panunutan ta, ano ti sidad itong madamdam. Unang kay, sige. Kaya't ko day ta panunutan. Maturog ta, ano, mabanog ta nga panunod. Ay, kaya't ko maninday ta. Badaw, anya ter aramidam ditay. Damagan pa lang. Ikitam lang aro din na nakatugawa. Nagadaw ti trabaho dito'y balay. Nakatugaw ka lang dita. Nakatugaw to pa ni kumparik na inteng. Kita ba? Nakatugaw damot kinikwano. Iso nagtugawak mo ta. Ay inkasubak daw. Isikan. Nagsadot ka mutan. Kultulatik lang ni pare inteng. Padasit mamban na niya tirik na. Tiyag tugtugaw lang. Nagmalmalab. Warog, awan ka no tinakapila at tricycle di ta paradaan. Kat ado ti agpaili a pasaheros. Awanay, masadot kami ngagpasada. Kasano ngayon? Anya nga ro ti pagluganan dagiti pasaheros. Makamuda mo ito nga, antay. Ay si kakuman ate mapan agpasada. Kadkaduak ni Uncle ko ngagpanunaw. Uwan nga pa siya. Agwanak ni Kwaro ngagpanunod. Taan niya ti panunutan yaw. Si kamon langin ti mangibagang kay. Panunutin mi ano anya ti sidaan inton madamdama. Lumubyan mi pa ilang tagpanunot ni Uncle ka, antay. Ay, awanan. Anya nga iti mapasamak iti biyagyo no kasta kayumat. Mare, nang lukat kamot itang aldaw. Saan ka di adyutin ita? Masaduta ka mapan agdyuti. Masadut ka. Masadut mo't ni Intay. Nagpapada kami na masadot. Kahit kasano nga rudan dya barangay hall. Enrikap dan Taoray da treasurer kan sekretary. Masadot damot ka na sombral. Anya, nag-text kanyak ni treasurera. At kinuto dalangan ka na kan ni sekretarya. Badaw, agluto akaw. Nagluto ka lang Awan tagsungrod kaw. Ay, makamuka mo tin Ibagang pala kanyak may. Ay sos, tumakdir ka kadiditan, tamapan ka agkayo iti pagsungrod kaw. Ay, agin inanak pa lang. Nung magagat ka, sikan, timapan mangayaw. Nagsadot ka mutan. Timaro manang ti kinasadot maw. Ang kakidain, nagluto kan. Sa kalasaw. Ay ada na panunot nun asidain tayo ton madamdama, Kwara. Awan pa yan kay.
Nagrigat mo tiyag panunawt. Narigata nagtupay ngagpanunot. No karni ti sidaan ta. Adda nga ta igatang ta. Masapol nga da kwarta. Awan mat kwarta. Ha? Nagpadpadata nga awang kwarta na. Agtutulat kan sa matangkay. Sikat nagtutulad. Manon nga daw sana nagpasada. Tamasaduta. Isungawan ti kwarta. Ay, sigurado nga da kwarta di antay. Sigurado nga dangkay. Yan ti bahanang paiti ko na mamaibusan. Pangalaak ko maiti kwartak. Awan kwarta. Awan, taawan mo't ininted mo. Awan na ya. Saan kamot nga agtrab-trabaho? Masadot kamot amapan ije bangka. Kasano ko amaadaan ta iti kwarta? Kasano nga rodan, di pinanunot mi anaimas asidaan kanikwa. Awan ti agsidsida iti naimas, taawan ti maigatag. Ay, sana balik. Ibaon po ni Kwaraw. Mapan umutang ititirsi na ni kagawad ko anan. Paingatan nakapila dagiti tao di tatirsina ni kagawad ko anang. Ay, wag. Itala ang makitak dayta. Sa paimbaon ni uncle ko amapan umutang iti karni asidaan may. Ay, unay mo daytan. Tauray dayta. Utangan na payan. Awan namin kwarta ni uncle kao. Malaing kan umutang kwaraw. Tamangan no maibusan ka iti utangan, tanay. Nagaduan na kapila di tatersina ni Marikwanang. Ayo na yan. Imbaglakit din tapimanawon dagiti nagadua at tao. Apay dagi jay kagawad. Umay da umutang iti bagas. Ha? Nagadudan? Inong takidaa. Apay ngamin ta saan dang agtrabaho. Naskan lang nga ung tamida kagawad. Nagsasadod damad ngamin. Agtugtugaw dala ang agmalmalam. Sadan to umay umutang diti tersina. Ay, madya talaga dayta kagawad. Sika ngay. Anya ti umay mugatangan. Umayak mat umutang kagawad. Anya? Oray sika, umutang kamat. Awan nga rod kwarta. Kasano, kat saan ka maten nga agpaspasada? Kadkadwak gayam ni uncle ko nga tugtugaw. Ita, umutang kamat. Imbaunak ni uncle ko nga umay umutang. Ay oray pay. Umay kayo amin umutang dito tersina. Ay, agtrabaho kayo. Ayan nga ti inutag mo Kwaraw. Awan uncle. Nakangagak pa iti unget kini kagawad ko anang. Inungtag na ka. Unang uncle. Apay ka nung amin na sa anak ngagpasada tapno adda kwartak. Nagangay ti baak. Talaga anaungat. Nagadong amin dagiti kabaranggayan nga umututang ken kuana. Dagita ati rumbeng ang maungtan. Kasanaw, tinulad da kan samot nga minain. Si madut dametain. Nagkunang ngamin at tuladan da. No di mo kayak timapan mangayo iti pagsungrod kaw. Ang tugawa mga raw dito'y abay mo. Nay, kanya taramidem dito ngay. Ay kitang papada tayon asadot ah. Kay kasano nga ti kananta. Nakaluto ka. Masadota. Mabisinan tan Ay kumakamuditan ah. Nagmayat gayam ngagpaiso ti hagtog-tugaw. Apay. Anya ti masapulyo. Umay kami kung magpatulong kini kapitan. Awan kami nan may isaang may. Ay sos. Sapay nagado kayo. Road. Dumawat kami kumay ti bagas kini kapitan. Ay intay. Umay ka man ditoy. Intay. Makitam dagita tattao nga adda di taruar. Kanya nga ti aramiden dagita. Dita arubayan. Awan ti kananda. Umay da dumawat ken ka. Awan tupay ka na. Umay da ka dumawatan. Apay ngamin adi da agtrabaho tapno ada kananda. Ay si madutdan akas ken ka. Nakaungtan nakit din. Katwa na. Ala, ingkasangwan dagiti ka baranggayam nga umay dumawat iti kananda ken ka.
agpalawag ka kadakwada. Kapitan, mangrike pakon. Apay ngay. Awanin ati paggatangan dagiti tattao nalaka no mangrikip ka. Kasano? Puro utang ti kayat da. Nujak pa ida pa utangan, agungat da. Ay narigat puro utang. Simadot da ngamin nga agtrabaho. Makitkita na kakano ngamin ang nakatugaw laang. Apay nga may natuladin dak ngay. Siyempre, si Kati Kapitan. Siyak tupay katultuladin kamatan asaanan nga agjut-jutay. Anya, saan ka ngagjut-juti? Saanan Sumot lagayam nga adon, ti agrek-reklamaw. Makamo kamatan tas si kamat ti Kapitan. O, Koraw, kita man niyang kalmaw. Naggapaw, ijitersina ni kagawad ko anang. Napanmut na kichismis Makichismismis lang, ang tararamidin na. Ay, tuladik man. Ay, nagtutulad ka may tataba daw. Iso nga ron nga awanan ti kanan mi kanituyang kaw. Plano kaw, ti mapandumawat kanyang kalmaw iti bagas. Ha? Uresi ka? Dumawat ka matayin? Ay, kitun na. Agsulisitak mamita. Kit no awan makukwarta ni Uncle Kao. Kada, hapay nga awat. Mapan ko kiti sabtan ni Uncle Kao. Ta dumawat ak mamut iti paglud Kao. Uncle, ikan nak mamut iti kwarta. Naa. Apay asabat-sabatan na. Sa kadumawat iti kwarta. Paglud ko lang. Tadabalasang akayat ko ati kisan. Awang kwartak. Agtrabaho katapno ada pagludmaw. Amumatasahan ako nagpaspasada. Ay, awang kwartak nga ron. Agpasada ka Naglatin jay tricycle Kao. Saanin anagan andar. Naa. Ay, pati paglud mo dawatan pa. Siya pa'y mga awan makukwarta na. Urayin na kagayam ni Tata Badong di tawiting side. Apay mo? At da kanumot kaya't nangaybagakan ka. Nay, hapay ngay pare, ang nakadumog ka man. Problema ti kinasadot dagiti ka barangayan tayo. Si Kaki di mo. Tila problema. Paray, at bagas yaw. Dumawatak man. May sakamit. Awang nga rod may saang min kinituyan ko paray. Awan maisaang nyo pare. Di agtrabaho ka kuma. Nay, si kanto pa ya kapitan. San mo tin nga trabaho? Apay nga min atuladen dak. Si Kati pagwadan dito barangay paray. Ha! Ay, awan maitad kukan ka pare. Ay, makaungat kami ano kasta. Naa. Agimot-imot ka kidain kit si Kati kapitan. Ay, agtrabaho kayo. Kit si Kangay, anyangay tan aramidan. Di agtrabaho ka. Saanin puro turog ken puro kuya ka. Dar aramidan. Ay, agduty kayo amin Ha, seryoso, Kapitan. Awan tagap absan. Ay, katuan Nasken nga ipakita yo kadagiti ka barangayan tayo. Pagwadan tayo nga opisyalis na. Ay, wan, Kapitan. Surutan me, tiimbaga. Apay, mangrikap kan maray. Wan amaray. Taamin kami kano nga opisyal kat sumrak iti barangay hall. Nay, itaman tay. Iso tiimbaga ni Kapitan. Iso nga, ibaga mo no niya tigatangaw. Ay, imbaglaki din tanasambot ka pa'y maray. Ay, kwa, umutangak man nga rod maray. May sakabot. Kunak ano umay ka gumatang. Si madot ni badung ko ngagtrabaho. Ibagam kan kwa nang agtrabaho. Puro kayo utang. Na, kunamutlan nagagat kayong opisyalis. Ha? Agtugtugaw kayo mo lang. Anyamat niyang kalang. Naglaing nga gibaon. Ay wasingam ti tricycle mo. Tapno may katilati na kit agpasada ka. Nagrigat mo ti paparamit mo kanya. Ay, jaket makita nga istambay ka. Katuray si ka, mate. Agtugtugaw ka lang, mate. Agtrabaho ako. Ah, Amin tayo, kit agtrabaho tayo. Hay, nagdagsen lakit din ayaday to'y penaling kahit. Nagodong kagaya maray. Imbag ta saan ka narigatan ang naglugan. Ay, adon tinakapil at tricycle dita paradaan maray. Binagaan ida ni Kapitan asaan da nga agsadot sa daw.
Oray da kami kat binagaan mat ni Kapitan. Iso nga oray ni badung kau, di magutmuteng. Iso nga rod anapon no da ito'y hambag ko anak ipalingkay. Aya, Dan kwarta may maray. ay nagsaya aton no kasta. Ay, Kapitan! Ti leader iti barangay, nasayaat ken inspirasyon para iti panagduras ti barangay na. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na nga'y tay kwarta ba daw? Anya, kwarta nga ibagbagar. Diyan nga'y maawat yung a kwarta at tricycle driver. Awan pay, nya kalaki din na ya. Takada sumangpet ak iti malam isulangan ti damdamagan. Apay nga'y nga awan pay. Nagbayagan, kat kunada nga itangaal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga ron ti pizza na. Amuklatan kahit no asino ti mangsoksokat iti pizza. Asinaw ti mang suksukat. Di parinting ah. Ni Kapitan, Wain, isaw ti mangitantantan. Tapno damot maalan na, bingay na ah. kastaya. Uwan nga ron, nilagbain. Tumawat kay din, ti bingay na. Kut saan mo ta tricycle driver. Mas daawak ah. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantanda man nga rodon ti pitsa na ah. Di da man nga rod imbaga no kaanaw. Eh, Agong ungot dagiti daduma. agud daki din. Kahit saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pitsa na. Saan nga rod ang maawatan dagiti daduma? Asino di saan na makauawan? Ni kabadong. Na, asino nga'y mati makaungungan? Ni matlaang kabadong. Kunakon kat. Isulat ta ti ado ti reklamo na da dya taaw. Ibagbaga na paikit di asika ti mangitantantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Nga! Basol ko aminin. Wan, Kapitan. Hindi lang makaururay mo't da dya ataaw. Sige. Bayan, ta ipalawag kuntukun ko na no agkita ka man. Apay nga tatabadong. Iji ka bang ibang barangay. Naawat dan ti kwartada. Aya, Wen tatabadong. Ipaspasikat pa nga ron jay barkadak at tricycle driver di takabang-ibang barangay jay 3,000 pesos ang naawat na. nay. Apay nga, dito'y barangay tayo kitawan pala. Panagkunam tatabadong. Imbulsa ka din amin ni Kapitan jay kwarta tayo. Ay nalabit na kasta. Imbulsa na amin ay. Ay sus. Isu matlagayan makanayon mo nga ibagbaga ta. Agkukupit kahit na kapitan. Ay, jakla ko man imbut-butos ide. Nay, apay imbutos mo ay ay. Awan tata. No jak ko maimbutos. Naabak ko maa. Ay isa na mabaling nga imbulsa na dayjay. Takwarta tayo dayjay. Anya nga itaramidin tayo tatabadong no imbulsa na ngagpaisaw. Ay kitkap-kapak ah. Ha? Saan kang ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibakan ka tatabadong. Talagaan na puskol ti rupam. Ay sana basta na puskol. Talaga nakapus-puskol. Kapuskulan nga rod arupa ah. Anggal, muadaman imbulsa makwartami at tricycle drivers. Irwar mo kumanta itad maun. Anya mga bulsa nga ibagbagamit kwarog. Awan ti imbulbulsak. Isumot nga minti mangmang ko pagsasaritaan dagiti kabarangayan.
Nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na, no adda din na imas kumantisidaan ita, no adda imbulbul sa akwarta. Ah? Ay, unan niya. Bugong? Ay, Ika man gumatang iti sardinas ki di iti tersina. Tanay, awan si daun. kaya't mo tagsida iti sardinas. Wala. No adda ko maimbul sa akwarta. Di papaitan ko na. Oh, Ay, di dala makaururay dagita tricycle driver. Kaano nga tangamin ay asumang pati kwartami. Saan da pa'y ngarod nga imbaga? Tapno saan da pabasulin ni Uncle nang ibulsa iti kwartami. Ang moment nga opisyal no sino tinalae nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot na talaga. Awan mo't nga ruti prangkisan na ngagpasada. Kunamlan na sino ngagsasao. Agasem man, ta ibagbaga nakit din nga imbulsa kano ni Kapitan di Kwarta. Ay na, no imbulsa ni Uncle ko ti kwartada. Saan ko maasardinas ti ipaghatang na ita? Sardinas ti umay mo gatangan. Wain kagawad. Iso lang mo ti kabaalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni Kabadong. Iso lang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunak. Talagaan narugit ti panunot dayjay akabadong. Nasken amalinisan na. Nasaya ta nagsabat na marituya. May sasabihin ako. Anya dayta, Kapitan. Baga pa ni Padong mo. Mapan di barangay ho. Mapan naalaan di kwartada. Ay, adan, Kapitan. Win. Kasangsangput na. Ket inton bigat. Masapa. Panagiwaras mi. Ay, Ay, nasaya atadan, Kapitan. Kunak ano imbulsa maun, kat pinagbibingayan yon nga opisyal. Ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, Kapitan. Tay bagak to kinibadong kaw. Badaong, ada ibagakan ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Tadyak makais-isan. Sigurado nga umisam ka iti dayto nga ibagakan ka. Kanya dahi tayo. Maalayo ka nun inton bigat. Jay kwartayo ije barangay haw. Ay, amo ko na. Naudikan. Amo maun? Wait. So, masapa ka mapanintong bigat. Nasyakti mo na itipila. Ay! Ay! Nagragsa ka kaun ba daw? Adan jay nabayagan nga orayan a kwarta. Kanya nabayag ng urayan na kwarta. Kay talaga mo't ang nabayagtan nga orayan. Siya, tinagururay. Saan ka akaraman? Anya ti kayat mo asaway. Kwarta tulay na jay. Bukbukudang manang. Day takat tijak kayat nga ugalain si kabadaw. Managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Kapay ko mga ibingayan ka nga. Kay sakmut ti asawam. Apay, no adda kwartam, malipatam nga adda asawam. Aglilinya kaya, utang maikan kayo amin. Siyakti mo na. Apay nga, itataba daw. Kasi kamat ti umuna. Simingit kamat tayo. Apay nga agriri ka. Kit senior citizen ak. Day. Iso adi tuyak sang wanan. Ay, saos, nagpasangaw. Awan mang nagkuha-reklamaw. Ay na, Kabadong, ije kaliko, to first come first serve day to. Ay, sana mabalin maray. Diyak kaya ti Jellicom. Siyakti mo na. Di dagpaunay nay. Makaramang kayaw. Naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Nahala na, nanatuyan. Abay, saan pa yan nagaway? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kay anangala. Siguro makipilpila pa ilaan. Sumit nga tayo. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan na ijay kwarta na. Ay, gato na. 5,000 tinaala na. Alangan na saan na ka nga ibingayan. Ay kato na, sabay kasting nga awan na pulos abastumi ijay kusina. Ibingayan na ka dayjay. Di ka madanagan. Dayjay man gayam ni Tata Badungaw. Ay, wan. Apay, di nak nga ta nakita dito. Sarong umaw. Tanay,
nagpartakamag na. Wan kwarog. Badong! Urayan na! Badong! Badong! Sa dino ti papanam! Badong! Ay, pinartakan na pinagandar je motor na, mare. Wan nga raw. Kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsamaray? Nangagkunto pa ay manipod iti barangay hall. Apay ngay ang nagdirdiritso mo taon. Sigurado ang mapanaginom dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi dayja kwarta. Kay bukbukudan nan Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday jay, di gatang yaw. Una, awan pa'y sidaan may. Bueno, ang mga ano na pa nagpalingke. At kanyak tilistaan tinaskan amagatang maray. Ay ka talaga nga road nga intarayan ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an mo may dayta kwarta na awat mo. Mga no, mapan mo adagos igatang iti arak! Ay, sanang kail. Igatang ko iti tornilyaw. Tanalo kay amin a tornilyo ti tricycle kaw. Na, manula ang matngat tornilyo. Gumatak pa iti pilid. Naingpis nga minin ti pilid ti tricycle kaw. Nasaya taada papanan ti kwarta na awat yaw. Tainton nagpasadak manain. Sanan nga agreklamo dagiti pasahiros kaw. Akarag-karag ti tricycle kaw. Kasta kumamat ti plano dagiti daddo maapadam at tricycle driver. Ngam ni tata ba daw? Napannan samot ininom tinaawat na kwarta. Na, kaawat na pa lang? Ingatang na diti ara. Unang kail. Ado ti nakakita kan kwa na nga gininumi kay ilay. Sayang la ang ti kwarta. No, arak la ang tinapanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, mare, saan mo ang maure ni Badong mo dito tersina? Ay, wan nga rod maray. Saan nan san amalagip ti agaway tada kwartana. Naglemesa diti arak. Imbag kumamit numalagip na ti gumatang iti kanin bay. Agawid ka, antay di balayo nga urayam. Ay, wanan amaray. Nuko mataadda ka, iti inawat na di kwarta, o di inalam adagos. Ay, jakmut na panunot day tamaray. Ita, napan naginastosan. Naragsak dagiti pada ka tricycle driver nakaawat iti kwarta ang kail. Wala Rumbang lang nga usaranda para iti pagsayatan da dyan naawat da kwarta. di datultuladan ni paribadaw. Napan na inyinom adagos, iti arak. Kasing rod ni nanatuyang amang namnama, nga damot iawat ni tata Badong kankwana. Anya nga iti mayawat na. Sakit tinakam Makitak ti pan nakadismaya iti rupa ni nanatuyang. Awa din. Nagastos na amin ng kwarta na, iti arak. Amuyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Kapay ka di kagawad. Saan mo't kano ang nagawawid iti rabe ay? Nagpatpat nagngaruden naginumi jay ilay. Nay, ada sumbungan at tricycle. Ha? Tricycle ni tata Badong deda. Ingka man sabtaon, ang mga nunabartag, katiyawid mo iti balayda. Uwan kagawad. Ni. Dalapusan naksamat ng tricycle na. Oops! Dali ako na. Uy, tata Badong. Agring ka. Dandani ka na tinag di tatapang. Ay, awan nga rad. Imbag saan nakapagprinak. Apay nga nabartag ka. Ay, naginuman nga rad iti arak. Damagan pa lang, mate. Berbero ka na ka ni nanatuyang. Ay, bayang manyagbiro na itatuyan. Nagawit ka nga ruda, hinta na nabartag ka. Ay, nagawid ang nga rudain. Mutin amaw. No, sa dino tayan si balay, mate. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasobraan tinaginom tata Badong. Dahil taman ti balayo, oh. Ha? Dahil aglat-lat iti atap na. Word. Ay, agawid ang nga rudain. Itulog kayon. Ay, uwan man dyan eh. Matuwagak mutin amag na. Talaga
Gayam nga inibos ni tata badong ti kwarta naawat na kagawad. Hay, kunakon kay. Awan sa kanu apulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni Kabadong. Pag kunamay, Denggam ang amin. Agap apadansa. Ay! Nasaya at nakaringkan, badong! nakaringag pa isaon. Nangipanam ijay kwartaan na awat mo. Apay adinak imbingayan na! Kwarta nga. Na Agap apadansan. nagalas ka tugali mo. Rakanya na na ikay. Awanay. Kumama no nagpalingki ka. Pahingamin nga ininom amin ni tata badong ti kwarta na awat na. Nga nga dito yung nakalubat, dito yung kusina tuya. Ay katlo ka tama. Mabisina kon kay. Pakanin nakmadlangan. Lukatakan. Gara! Ha? Awan mo't pulos kargana na gito kinaluba mamalukong tuyang. Ha? Awan ka. Tatig kwarta ang may gatang itimakan. Inibos mo amin. Inginom mo amin. Ayun na yan nabiyag tigas tuyan. Ha? Napan mo yung gatang amin iti arak. Jay kwarta na awat mo. Kalpasan na nagragrag sakak. Sermon mo timang ngagwita. Ha? Talaga saan ka sardengan asirmunan, badong? Kat nasken adumngeg ka. Kat kaano ka ngay amalpas nga agsermon tuya? Saan ka sardengan asirmunan, badong? Ha? Ha? Ide, kasta unayaganat mo ang mangawat iti kwarta. Oray mula pabasulan ni Kapitan akinupit na angam idisikan tinakaawat binukbukudang metan aginastaus. Ay barindeng, tulungan nakman. Ay, oray ang Ay. patulong ka kankwana. Awan mabalin na si Kabadong. Managing bubukod ka. Iso nga ita, mangan ka iti angay. Nawata ka! Ay na, tatabadong. Dakas namin ti managing bubukod. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iding kay panagdengay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umayak man nagtugtugaw dito sa angot ti Tersina, Maray. Ay, kat babalin latamot Ada ka magayam dito pare badong. Nay, pagiso Nagswerte ako ngay. Unayan ta dumanon aginggat lapayag mo ti isem mo. Ay gumatang gamang ki diti pulutan kinarak paray. Adya. Yay. Amaw, ngay nawat yaw, ti honorarium yaw itabulan. Sige. Tapno di mo mat ko na anaimutak. Day takit tikiyat ko king kaparay. Apoy aday to'y laang tinyawat mo kanyak, Inteng. Naranaak nga ron ni pare badong. Kinikilam na ki din iti araken pulutan. Anya? Ay, maruwam ni Pari Badong no kasta. Sana balay. Maminsan lang mo dayjay ngay naramid na. Ay, ti maminsan, mabalin ang maulit-ulit, Inteng. Naa. Ay na, nabartok ka Badong. Agawit ka ki Ideng. Agilo ako kay ti arak. Senton na barte na tao. Pagawid naman. Anya? Pagawid naman dagos. Yunay ka matin, Maray. Baka talaga. Kat, anya nga ruti kayat mo ita, Kabadong. Idumog ko mampay dito yung lamisan, Maray. Wano saan, nagidak, dito yan. Na, di pa ikat mabutang ti umay gumatang dito'y no kasta. Anya, mabuting da.
Kit sa anak mo tamang mga nititaw. Ay, kunak no asino kay tayan. Si kamot gayam tataba daw. Wan, siya nga raw, kuwaraw. Ay, gumatang ka mang kiday. Ha? Itian niya? Ay, nagkapoy kan. Siyempre, itiara ka, kan pulutan. Ah, kat no nakainom kayo sa amay. Ay, kurang ko tiara kin pulutan na ginatang ni Parinteng. Ha? Na maumawa na kaon. Isa, danumpay man kuwaraw. Gumatang ka iti danaw, makininumakan. Ay, sige man langay. Igatangan kan itiarakan pulutan. Day taman ti kay kaya't kuking ka, kuwaraw. Sige, uminom kayo lang tatataba daw. Ado ti danumpay di tao eh. Ay, uniaraw, may samitin agalon, ti danom ti ginatang maw. Agran na kayo ita. Ay, agyaman na kuwaraw nga. Daman damagag, kuwaraw. Ano da ita tataba daw? Ada ka din nubian. Wino kayan ayat na. Awampay. Kaya't mo ti mga asawa mo lang, no bilang. Anya? Kaya't ko lang nga mamuan, no adda plano mga asawa, no awan. Ay, siyempre mata. Ada ah. Anong aguray kaya? Apay ka day? Adda mo kabalasan nga isagot puking ka. Ha? No kaya't mau. Ah, Ay unay kan ba daw, mangibabain ka? Tapay ay. Day talag malmalam nga gininom tar aramidom. Ay, rumwara man lagay. Di mo kunaan, amapan ka manen ag malmalam nga agtugtugaw ijay tersina ni Marikwanang, nga oray iti kikilam ijay. Nala, mabana ka. Ay badang, agsubli ka ditaw, kasarsarita ka pa'y lang! Ibagak tumakin ni Kwaraw, ta gumatang iti arak, kin pulutan. Arakan pulutan ko nam. Ay, kwa, ipanmi ko maiti ayan ni Muna, pare. Ipan nyo iji ayan ni Muna. Masigurado. Kaya't mo ilan ni Muna ni Kwaraw. Ay, sigurado dahi ta, pare. Basta siyak, timang ibaga. Na, No kaya't mo, talo tayo, amapan iti ayan ni Muna, pare. ngimjak masango. Ada meeting mi ita iji barangay hall. Bayan pa lang dahi ta meeting, pare. Tinaskain, kat matulungan tan ni Kwarog, ang makaasawan. Ay, sorry. Ngam napatigti meeting mi ita. Datan dito'y paraangan, ti balay da muna, Kwarog. anya iti aramidon tan tataba daw. Alam pa dito'y sabong, ti dama dinutsay. Ta, isabit mo pa lang biyay, ti talikudam. Ginawat ko iti dalan da ita. Anya? Numangag ni muna ti kanta, kat rumwar. Itad munton king kwa na da ita. Ay, uwan tataba daw. Anya iti kantaan ta. Siguro, mabali na iti pamulinaway. Ah, sige. Basta juwit ta ah. Imalaldawan mo't nga umay kayo agharharana tatabadong. Kwarag, itad mo da ita sabong. Flowers for you muna. Ah? Da kayo laeng mo't tinasapang agharana. Ay, may mayat tinasapa, adeng. Mayat day kay sabong ah. Dama dinotse pa'y. Apay, di na kami lapastre ka, nain adeng. Ah? Ay, uwan. Umay kayo atata. Ay, agyaman kami muna. Ada nga min napatag nga ibaga ni Kwarog King ka, muna. Sapay nakainom kayon sapay iti arak. Ah. Ala, umay kayo taag kape kayo. Jack pa'y nakita ni Kwarog ang nagpasada ah. Ay, kay adaman ijay balay da muna nga gininom. At dakit din ti agaram akasta. Masapul nga uminom iti arak. Ay, amumutin ni pare badong. Dayta ti pagalistuan na. Ay, Kaya't nala nga igatangan ni Kwarog iti arak ken pulutan. iso amap mapanda iti ayan ni Mona. Ano pa? Ay, kaasimot nga ron ni Kwarog ah. Ay, naimbag ah. No kayat ni Mona. Ay, sabay ko ma. Tapno makaasawan ti luko.
Di pa lang amin mapanagaram iti balasang nga is-isaw. Ay, di nangarod ka ba ilanday ta? Makamumuti na. Kasano nga itatabadang? Di naksamot kayat ni Muna? No, agkarasublita dito, kayatin nakantaon. Kasta nga ta, tatabadang. No, mauman ni Muna, ay sungbatan nakantaon, kwaraw. Sayang dagiti kwarta nga igat-gatang ko iti arak. Kan pulutan tayaw. No, jak mapasungbat ni Muna. Ay, kwa, kastoy laeng, nay. Padasan ta mapanharanain ni Saleng. Anya? Ni Saling manain? Yan ay nabakitan na balasang ni Jay Ilay. Nakita mo na jay? Ay, wine, nakitak. Apay ngay nga haranaan tapay lang ni Saling. Ay, tagtagari ah. May mahatmad lang, no duwate armam. Iti kasta, no di nakakayatan ni Muna, at dan ni Saling a reserba. Mayat sa. Iso gumatang ka iti pulutan kinarak. Tamapantay Jay Ilay. Sigurado asong batan na kaday jay, tabumakitay. Nabartag kayo. Anya ayati ibagayo. Ay, Kastunay, ading Saleng anya. Ibagayon, tani rabiin, kayat kun ti maturog. Ay, saan ka pa maturog, ading? Adda kayat ni Kwaraw nga ibagaking ka. Anya dayta. Apay asana ni Kwarog a mismo ti mangibaga. Kuha nga men, ading. Mabain ka nung nga men. Iswa siya konti mangibaga. Ay, kalukuan dayta. Ay, Agawid kayo kit din. ayatin nakakanuunan ni Kwaraw ating Saleng. Jak kaya ti Artak. Maawatan nyo? Isu nga agawid kayo. ay, binastad matadagos ni Saling tatabadaw. Ay, di kagdanag. Tadapay ni Muna ariserbam. Ay, anya arisilba. Katnojak pa imot napasumba. Ay, di ka di maawanan ni Tinamnama. Kayatin na kadayjay. Madanaga na kaon. Ang mga nuawan to tibanag daytaw. Di ka di maupay ko na lang aruday. Gumatang ka di iti arak kinpulutan ta mapantaman ng haranayan ni Muna. Now. Tumulok tumo ilang dayjay. No ipasnak mong armain. Ay, sapay basitan tinabati akwartak. Gapo iti kagagatang ko ti arakan pulutan ta. Ay, isa na bali ta mga sawa kanton. Nga ta. Apay papanam aya. Maliwayam sa payon tagpasada. Ay, kwanggal. Ini. Ne. Ay uray di mo ibaga. Amok no sa dino ti papanan niyo kuni pare ba daw. Amo yung matlagayam. Damagan nyo pa ilang. Ay isardeng mo ti sumursurot kuni pare ba daw. Nay. Apay nga eh. Ay luklukon na kalaeng. Anya. Kayat na lang nga igatangam iti araken pulutan. Sana bali Tatultulungan nakmat nga agaram kini Muna. Ay na. Nuni muna ti rinogyam nga inaram. Ay ke isulatan ati armam. Sana data bumalasiw ka payla iti sa bali. Maliwaya mong tibangkag ta, badong. Gapot aday tala tumultulong kini Kwarog ang mapanagaram tar aramidom. Ay, nagsao ka manin ako na bakitan. Pudnumag, no nakipurdiya ka kuma. Di aday gatang iti sidaan. Sana balya, tagumat gatang manikwarog iti arak, tinpulutan. Alawan, tasi ka lang ti mayroon ranod iti dayta. Anya! Ulitak tatabadong, yak kayat ni Kwarog, period. Anya, di mo kayat ni Kwarog, kuno kumplito may. Awanan ti adupay asa o tatabadong, yak kayat ni Kwarog. Awan mo't sakit ni Kwarog. Awan mo't kurang na. Kompleto ba? Ipilit sukit din, no jak nga rod kaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inam nga buti ti arak, tinainom may adek. Anya? Santo pa'y ada pulutan may. Kwinta man amin na ita, Kwarog. Ay, mabiglang tatabadaw. Adeng,
No, kwentahan ni Kwarog ti gastos may nga imay dito. Bayadam, wad? No mabalin pa yakit agraman haltaw me. Imay dito. Bayadam. Ang nusong batam ni Kwarog itan. Awan ti bayadam. Pulos! Adda ka din ni Apo Kapitan, Kapitana Banang. Balasang ko, awan. Napanan ijay barangay hall. Nukas na nga rod, da kayon ti pang tidak iti daytoy, Kapitana. Ne, anya dayta, balasang ko. Innam abuti ti arak dagitoy. Kan 1,000 a pesos daytoy, Kapitana. Anya? So katakla ang dagiti nagastos da tatabadong kan manong Kwarog nga imay ijay balay. Tapno sumardengdan nga umay. Anya? Kun nalaan dayjay ni Kabadong. Tapno agbuteng ka kat sungbata mo ni Kwarog mo na. Nanak wanang. Itulok mo kit din, akas lasika, ti agmulta no bilang. Kaya't ko ngamin asumardengdan nga umay ijay balay. Sa bagay, gusto mo kit din, sumardengdan. Ako na mo't, adi mo kayat ni Kwarog. Pudno day tanana. Kanjak kayat ti tao adi na among itakder tirik nana. Sa balikit din ti mangibagbaga iti ayat na kanya. Ha? No way! Ay, nagsamit na naglamas iday lubnak. Ay! Loko! Nakiti paglimlim mo samditan. Ay, una hindi kaspriyagas-gasat ko na yan. Nagkunang nga main nga agbarta ka sa katuwapan agarem-arem. Hindi nga mintata ba ito nga? Basol na tayo tawin. Ay di ka agpapabasol ta kinayat mo nga main. Aggagat ka nga main. Nagtrabaho ka. Ay, ang galing. Agurnong ka tapno makita daan nagagat ka. Di sumbatan nakatipalasa. Oh, Anya? sano akayat nakagay? O day talag barbar dagdag aramidan nyo. Tirigat na. Masapol nga dapay sekretaryo. Nyambil man. Ay, surutan to ibagak. Saan ka? Ati sur-sur kun ka ni pare badong. Unang gail. Ay, Kwarog! Napaay ka manan iti balasan. Liklikam ti uminom iti arak. Sakbay nga agaram ka. Barang addan to mayatken ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon. Virgie Paklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Michael Lugitan. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ay nasayata dakan. Yalanak iti danong ta makain inumak. Adda ka magkayam dito ibalayaw ang gail. Una. Sa dino nga iti papanak. Ay, yalanak kun iti danong. Kababay mo lang data pitsel. Ay, masadutak nga rod amang gawat. Kas lang amin maktangan ti imak no agunayak. Puno ka dito basaw. Ay, punwam ano kayat mo? Imayak dito ibalayaw ang gail. Tao may kukitain no niya tiyar aramidam. Naa, itno nakatugawak nga rod nga agkuy-kuyakoy. Wow, at iti danumaw. Yawat mo na. Uno ipainom mo pa'y kanyak. Ha? Ipainom ko pa'y lakan ka? Well, pudnon sa mo di ibagbaga ni tata ba daw nga simadot kan? At da ka lang gam dito ibalayaw. Nga agkuy-kuya ka. Kwarab, anya tar aramidin na uncle mau iji balay da. Ay, adu ati aramidin na tata ba daw?
Saan ang nakatugaw? Wano nakaturaw? Saan? Bisin tupay. No bisay. Apay nga ron ajak mo makita. Uray di ta parangan da. Ije unag ti balay da, ti pakabisbisyan na. Ngam napan mo kinita. Kagap-gapok nga ron ije balay da. Kasta launa iti bandog na, tanagado ti aramidan na. No kasta bisay di ta balay da. Iso asaan ko ang makikita ije barangay hall? Wain tataba daw. Dahil tatipod na. Lepasan na kanupay ti aramidan na trabaho ije balay da. Kalpasan na, sumrekan ije barangay hall. Kasta gayam. Nalaing agplano ni uncle mo no kasta. Ay, talaga nalaing. Kunak man tugtugaw lang. Siya gayam tinagbidot Inteng! Oy! Inteng! Agreeing ka! Ay, dinakman riingay. Apay, nakaturog ka kaya. Kad nakakidom ka, mag. Nakakidemakla nakatugaw. E di na pa nagpalingkay, nakatugaw ka. Itatasimang petakon, nakatugaw ka latta. Anya ko mga iti aramidan. Linansaam ko man adye matintin nag-atawa. Aywan! Ay, nalipat ako na. Jay but-but adiding ijay kusina. Tinarimaan mo ka din. Jak pa'y nalansaan di tawa. Di manandiding ti kusinan. Kahit anya lang arudan ti aramidam dito balay. Nakatugaw Ay, nagsadot ka matan, inteng. Na, Ay, inggatangan ka pa'y mat nga ron itinaimas asidaam. Ang nagsadot ka mag. ay, kakidiagluton. Mabisin ako. Si Madot sa amutan ni Kapitan ba daw? Saan ka kadingag sasawi ti kasta, tuyang? Tamang anod na makangag. Kahit maidanon, kani kumparing inteng. Ay kat nasaya at ano makadanon kan kuan na. Nagagitlat ta day ta kumparay, tuyang. Idi mo na. Pinanunot ko might asim madaut. Ngam na amuak ka ni kwaraw. Ngagtrab-trabaho gayam. No nagagay. Apay ngay nga raw, akanayon nga awan di ta barangay hall. Way, tadar aramidin na dita palayda. No kasta, saan na si Madaw? Laki din na ya. Saan ka kadingag sasawi ti kasta kunak manay? Nagagayt ni parinteng, kas kapitan. Isuasan mo kumapagduaduan, tuyang. Ay, nakadasarin day ta pangaldawan di talamisaan, inteng. Ang panpanimidam meten day ta kukod asidaan. Ay, problemak no kasano akin nito. Uray day ta, problema empay. Oh, masadota ka mang kagat-kagat. Uray ti panangkagat mo iti sidaam, kasadot mo pay. Di mo to pa'y kabailan akin nito. Taglunglungali tingipan mo. Ay, pakpakawan mo't no ipakinit mo kit di kanyak ti sidaam. Ay, sobra mo't daytan akin nasadot, intay. Marikwanang, aday bagakken ka Angem di mo ibagbaga iti sa balay. Kaya't mo asawan, sikreto day ta nga ibagam, baray. Wen, Maray, di mo ibagbaga uray kan ni Marituyang. Ay kat ibagam nga rod adagosen, ta ang mga noomay ni Marituyang kat mangag na. Ay, wen, Maray, adaan mo nga agas ti kinasadot. Italang anak ang ngagak iti kasta. Anya day ta sakit. Ay, ningamin inteng, si madot metan. Ayun, sanan nga agpakpakita iti barangay hall, manon nga aldaw. Makitam day ta. Sapay damag adamag damari to yang kan kabadong no ayan ka no ni kapitan, no anya ti aramiden na. Kahit, anya ngay ti sumbat mo. Ay kat ibagak ang ado ti aramiden na. Ay, dayta ita ti problema, Maray. Agtugtugaw metlatan ni inteng. Kasta aya. Agaseman, tadi nakayat ti maibaon. Awan met nga rod amok nga agas ti kinasadot. Imbag pa'y ni pari badong, tamapan manen ijay bangkag daken ni Marituyang.
Ay na, nagagat dagiti agasawa, Mare. Isu akagura da ita tinasadot a tao. Kay, kumusta ka ni pare Inteng, Maray? Ni Inteng? Kwa, nasayat mo't lata, pare. Nalpas na ka day, nagitar aramidan na dita balayaw. Da, kas kumaitian niya. Ne, kahit no imbaga ni Kwarog nga adutar aramidan na dita balayaw, Maray. Ha? I won. Ado, pare. Ibagbaga na kiti tattao asip madawt ni kumpare nga Inteng. Agam ti ibagbagak Mike, saan na si madawt? Ado lang ter aramidan na dita balayda. Na, apay kumaasumadot ngay. Uwan nga rad, kano kagagitan na kapitan ko naman. Agawat ko anang. Nagadudag iti tatawa mang berbiro kinangkal ko Jerwar ti barangay haul. Ay sos, kasanuday tan katawan mat ni Kapitan. Ay, manon nga daw nga karasumlita. Anya nga iti rasunta. Inrason ko idi na minsan nga daw nga gurigor ni angkel kaw. Itangay, anya ti rasun mo. Inrason ko nasakit ti ulo na. Imbes nga awan mat sakit na. Tinapudno na. Nakaturaw. Wano saan? Nakatugaw lang ni angkel ko iti balahida. Ay, una yan. Lukatan man Jerry daw. Apay talo katak. Di mo ayam manggag. Adag tuk-tuk-tuk. Sikan ti mangilukat ta masadutak at tumakder. Ay, unay kamitan. Para manglukat lang itiri daw, kasadot mo pa'y. Ingkaki din. Dinak ibaon-baon. Ay, inak man laangan. Ay, Ah. Maribanang! Nay, si Kamat marituyang. Un maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Adobo ang manok, maray. Ay na, ay agyaman maray. Nangalngal day tan. Na, Na, anya ka no, maray. ay, awan maray. Apay, Kapitan, nakatugaw ka mo dita. Agsakit ka kaday. Ay saan? Ang tugtugawak lang. Kuna ka, no, da kay di barangay hol nga trabaho. At da ka magayam dito'y balayaw. Ay, maray, agyaman dito impadigom asidaan may. Ayun, maray. Mbayam, tao may kayon tumanin padigwan kin ni Kapitan. Pinadigwam mo't lang ni pare Inteng, ang nagagat a kapitan tuya. Why, pinadigwa. Uray nakatugaw laang magayam ije balayda. Nakatugaw at agin ina na. Kasi may takanayon ang babanbanag. Anya ka na yun ang mabambanag. Kano sa makanugayam asumsumrak ije barangay hall. Ay, chismis lang day tatuyang. Dakas, chismis. Kahit pudno mag, inal daw ka nung agsubli-subli dagiti tattao ije barangay hall. Ngam awan ijay ni Kapitan. Nakaamwam iti day ta chismis. Naga daw ti mangibagbaga. Ay, siguraduan pa'y apod naw, dagita madamdamag mo. Sagbay mo nga istoryain. Siyak ti makapanagnag ba daw. Tanakitak ijay balayda ni Kapitan. Nakatugaw lang. Dyan nyo kat tinagan na day ta kumpare ka kapitanan. Ay, siyak man na mismo ti mapanmang panagnag. Good morning, Dungaw. Ayan nga titinimplab akapit. Good morning. Kadno alaunan iti malam. Aya! Naimasak tinaturog ita. Malam gayaman. Panagmimerienda nga ro din ah. Taapay ko maapag meriendaan ka. Kat awan mo't inararamid mo. Anya nga awat. Naturog ah. Dahil tati inaramid ka. Ay nainteng, palagipan ka Numauma dagiti ka baranggayam kan ka, delikado ka. Agin inanaaklaan, maumada kanya kon. Saan ka laeng nga agin inanainteng? Simadot kan, day tatipod no. Agin inanaak. Apay nga ipilit mo si madutak. Siyak man lang ang tagtimpla iti kapit, no dinak itimplaan. Oops! Hoy, sa dino ti papanam? Iji kusina. Ay saan a kusina dita? Ah, Salas ti turturungam. ah, Ijay ti kusina.
Ay, nagadayo matan. Na, pati mapan ijay kusina. Kasadot mo pay. Mariko anak, awan mo't lang, hindi pare intay nga sumangpay. Kunam, alas 9 asumangpay. Inuray ko, mate, ang anyat orasan. Alas 5, iti malam. Awan mo't lang ay. Or-orayan mi matngarod akakagawad. Kahit urayak pa nga taging gatrabe ay. Agawid kami, isong agawid kamuton. Kaya't mo asawain, agsubliak manay, nintun bigat. Una, Sa bagay, mawatak ni pare inteng. Nabannog mate, iso nga agina na. Agasam nga may matikalawa na ito idadaulwan na barangay ngay. aywan, podno dayta. Nalawa dayto'y barangay kabildatan. Wain, matintin nagpayain, ijay mapa. Apay ayang nga main nga ipapilit mo ang nagagat dayta a kapitan. Nagado ti mangibagbaga si Madaw. Ay, kasla kayat ko nga rod a panunutin ay nakasta. Tanay, manungal daway nga agkarasubliak ijay barangay hall. Ang awan pa'y mate ni pare inteng. Ay, bamban nugamla bagbagay. Imbis ko mamapanak ag bangkagay, tagmula kaon. Si Madot ni kapitan. Winsa, ay mamati ako niti dayta. Kahit anya ngayong araw, paikat tayo na. Ay kit mo na, awan serbina ti sadot a kapitan. Kagawad ko anang, makapanervyos tinang ko nga istoryahin dagiti tahaaw. Sa dino abanda, Ijay igid ti kalsada. Ijay waiting shade. Ijay ayan dagiti babae nga kikinutaw. anya nga itis istoryaan da. Ipaikat da kanon ni Uncle Kaw kas kapitan. Ipaikat dan. Una, tasim madutmat kanong aminain. Ay sos, nasken ama-amuan daytoy ni kapitan. Anya nga iti aramida kagawad. Ingka ipakaam mo adagos ken ni kapitan, ije balayda. Kasano kuma ang makasaritam ni uncle mo? Kat kas makita mat. Agur urok di tatugaw apagil iladan na. Katriingan tanan tay. Nukasta nga agur urok. Saan mo abasta mariing? Ngamnas ka na mamuan na ti plano da. Apanang paikat kan kwa na kas kapitan. Asino aya tinagplano nga ikatenda ni uncle mo? Sigon itinangag ko nga istorya. Plano da ita ni tata ba daw? Anya, isupay mat akong pari na. Kastamot lang tinangag ko nga istoryada di tawiting shade. Iti ayan dagiti artak alalakay. Ay sos, delikado ni uncle mo no kasta. Numaikat ni uncle ko kas kapitan, may kataktumatan kas jeep tanaw. Ay kat automatic dayta akwarog. Isu ari ingemun ani uncle, nasken nga agalibtak nga agtrabahon. Kasano nga rod ti aramiden ta ita? Anya nga iti aramiden di iduldulin mo abalon at mawantay. Ay, wanan niya. Ingka nalain sakbay amaudi ti amin. Entay, agreeing kan. Natimang kalbit-kalbit iti dapan ko. Daytoy laeng ba't balonat ka? Bumangon ka ng Kyle. Plano da kan nga ikatan akas kapitan. Plano da ita ni tata ba daw? Dula amin. Ay, plano lang na tayo. Amin natatao dito'y kabildatan. Kaya't da kan nga ikatan, tasim madut ka kanong aminain. Bay am idang agpanunot iti kasta. Entay, kayat mo amaramanan ti saplit. Daytoy balonat ka. Ay, saplit ti balunat. Ay, sus. Kasta, Ay, bumaringkwas ka. ay, Nalakaya ti mabalunay. kwa. Mapan kan ija barangay hall. Kat ikatem ti kinasadot mo, sakbay amaladaw ti Ay, amain. wina. Ay, intan warog. Ha? Kadwa anak. Kan si kabanan. Ay, ay! Di mo ilayat-layat na tabalunat. Nasakit na ita uray laya. Kunami ano si madut kan paray. Ay, naku na. Kat ada akong diti barangay hall nga trabaho. Ay, kwarog. Itimpla man ni tatam abadong iti kape. Manangkay.
Lano mi kahit ngay katindakan, pare. Ay, anya ka te kumpare kon. Ano naggagatak a kapitan nyo? Uray da magam ka ni Kwaraw. Kwaraw! Pudno da ita, tatabadaw. Kinapudno na. Awan ina na ni Uncle Kaw. Trabaho at trabaho. Ay kat adda kami tamang bantay king ka, pare. Ah, Kitain may, no talaga mo't laing, trabaho ka. ay, iyawat mo ti kape na. Kwaraw. Aw, antuyan ti kapay, tatabadaw. Ay, kapitan! Ang gagat kalata ka na yon. Tapno saan ama uma, dagiti ka baranggayam ken ka. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Marito yan, Romuar kaditan. Awanan, di agsingsingit. Sigurado ka, Mara? Wag, di mo ayan nangang di motor na pimanaw. Ay, nasaya at matirap no pimanaw. Namin anon nga agsubli-subli day tang agsingsingit kan kamaray. Mano aya ti utang mo kan kuana. Ay, jakman amo di tang agsingsing. Kanagkagat nga umay agsing. Bayadam nga minin atap no saan nakaasublia-sublian. Ay, ni ba dong kong ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kaw. Kat, agdanayon mo latang arodan nga ilimlim mga anti utang mau. Karni ti baboy, gumatang kayo. Mabalin ti utang! Aywan Ipapautang ko met talaga dagitoy. Maray, umutang ka manan. Nalaingat mo't nga bayad. Aw, umutang ak iti 2 kilaw. Ay, 2 kilo nga. Areglado na natuyang. Adda si daentan ba daw? Nay, nangalamit ti dayta. Karni may nakasubat. Inutang ko Manay, amin mo't langay utangan. Iso gayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaan ka di a problema ang ti pagbayad? Tinapatay, naimas ti si daenta ita. Mala, mangaron kan, taagluto ka. Karni ti baboy, ipapautang ko. Agala kayon. Ay, ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayo kit din kapitana. Ay saan? Utang daytoy. Ay kapitan, manuhay a kilo ti alaan niyo. Saan mo't akayat ni Banang? Narigat ti agbayad. Piso nga anusan min ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, pasangit mo't na asigain. Ay, sige, ingka agisursur ijay sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Mare. Oray siyak, Maray. Jak mo kaya ti adda utang na. Ni Mari tuyang, nagbig sa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man gan ko na, nagado ti utang na. Angam, ado mati agsingir kan ko na. Katuan, ay sana bali, Mare. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. Well, Mare, dahi ta ti paglaingan na. Ay, saan nga ta amabambanog nga aglemlemeng? Ay naba daw, ipadas mo man day to'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko Manay, Kahit kanya nga'y 1 month to payment. ay na, nagaduntot utang maya.
Ipadas mo kitdain. Reklamo kala reklamo. Si kalangarudan ti alaak. Kit pangalam nga iti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singer. Ano niya? Waraw, handa ka di madlaw, maw. Makatudtudong no saa. Sana dayta panaway, tidak na kamatay. Uy! Kabarbaro day ta t-shirt mo Nasayaan mo, tanadlaw, maw.